Omuhururu yo kujaguza enjiri okwa amashomero ga science gari kubasa korwa bojo na bichi Kyambogo University ahabwa itaje lya burengero izoba omuri Katungu omuri Bushenyi district batayisabeje babichi abari kurenga mu 10 okurwa mu mashomero ga senior gatari gamwe na gamwe mucyanga cyankore okubashomesa no kubahamya okwo mwana w'umwica ari kubasa kutwara amashomo ga science aha university kandi akagakora kurunji munonga. Turundana bishi tubarundana raha tukore ibintu bishi icyo kubanza tureta bishi abine exhibition abine ebibagunjire mu science na technology bavoreke kubatamwe amana bakabereka ngo agishi nabo basa kugunje ibintu icya kabiri twareta abishi abashomese bitu ba university abine PhD abakugumunonga mu mashomero ga science na technology bwento yang tubarete babaganira. Ruben Chinomjun Katehangwa omugambirizi wa Kyambogo University ayorekero kwatwaho ahawe biroto by'abana babichi okuteganisibwa abazira bari kucweramwe abana babo amashomo baratware ensho nundi minji abazira baza kushomeki ongara kunganya ukanyende cyakishomeki atuwasho macyenye utinza kampi shangomana yamuhana ntromo science yamuchomesa kushomesa akwa we no mushomesa nari namanya ngushomo nankane gishenku nwanwishe mwenu nkibi ushanga ebiroto by'abana bimwe byafa ahabwo kujangu abazire babo benda bakore barukwenda kari by'abana barukwenda. So abana bitu babichi emirundi minji sciences nibazitwara senior 5 senior 6 onko mushanga combinations ninga subjects zibashara mu kutwara either zitakubasa kubikiriza kora courses zibakwenda kora ha university. So shanga mwana yaronda subjects ze onko shanga hati ngitwe twantu admittinga twine ezitweta ngo ni subjects z'umuntu akiri kora yakutunga courses. Amanda Anyimu omushomesa hari Kyambogo University najangwa amashomero gashemerere kufayo munonga okumanye biroto n'amashomo agabeje babo bari kukunda kutari yo kubajema okutware batarukunda. They are tailored to do what they are actually meant to do, music, dance and drama. So you're not going to get somebody who is meant to do history and do biology. You are just training those children. So allow the children to evolve naturally. Oine kureba ukambu combination no chehurwa mutima not kujangu muzire akufosi. So you're not supposed to be forced by the parents. Please bareka ngo wachehurra umutima gwawe. Kyambogo University nabaragansa okugumza abantu bakonete bekansezi okureba ngo mwana w'umuci yayeyikirizamo okubasa kutwara amashomo ga science aha university nkabandi okubatangire kwejumbira omuhurreje gasha kwa Fred Tulyakira Kabango.